Muri sosiyete nyinshi ku isi, iyo winjiye mu mateka yazo usanga abagore batarahabwaga amahirwe angana nk'aya bagenzi babo b'abagabo. Si ibyo gusa, kuko hari n'ibitabo bikomeye nka Bibiliya ya Gikristo na Korani ya Isilamu usanga mu byanditswemo uburinganire buri ku kigero utanashidikanya gushyira ku mpuzandengo ya zero. Uyu munsi, ibihugu byinshi byatangiye guhindura uko bibona ibintu, aho abagore basigaye bahabwa amahirwe akomeye harimo n'ayo kuyobora ibihugu. Mu bihe bya vuba twavuga nka Madame Isabelle Perón watorewe kuyobora Argentine ku mwanya wa perezida igihe yasimburaga umugabo we amaze gupfa mu 1974. Ellen Johnson Sirleaf wabaye perezida wa Liberia kuva mu 2006 kugeza 2018, aho yabaye perezida wa mbere w'umugore muri Afurika, ndetse na Madame Kamala Devi Harris wabaye vice president akaniyamamariza umwanya wa perezida ariko ntiyabasha gutsinda umurepublikani Donald Trump. Uyu munsi reka turebere hamwe abagore babaye indashyikirwa kubera ibigwi byabo muri politiki, siyansi, ikoranabuhanga n'ibindi mu rutonde rw'abagore 5. Njye wabategura iki cyegeranyo di Victor Venke nk'ibisanzwe. Bahaye ikaze. Ku mwanya wa 5 turasanga Madame Benazir Bhutto. Uyu mutegarugori yavutse ku itariki ya 21 Mutarama 1953 apfa ku 27 Ugushyingo 2007. Bhutto ni umunyapakistani, akaba yarabaye minisitiri w'intebe inshuro ebyiri, ni ukuvuga kuva muri 1988 kugera muri 1990, kuva muri 1993 kugera muri 1996. Benazir niwe mugore rukumbi muri Pakistan kugeza iki kiba rutorewe uwo mwanya ukomeye mu butegetsi bugendera ku matwara ya demokarasi ku gihugu kiyoborwa hafi 100% n'igitsina gabo. Bhutto yavukiye mu gace ka Karachi muri Pakistan, avukira mu muryango yifashije. Ibi byanatumye yiga mu mashuri akomeye kuko yize muri Harvard University ndetse na Oxford. Ise umubyara Zulkifar yatorewe kuyobora ishyaka rya PPP, Pakistan People's Party, aza no kuba minisitiri w'intebe muri 1973. Bhutto asoje amasomo ye yasubiye muri Pakistan mbere yuko papa we ahirikwa ku butegetsi akanishwa muri 1977. Benazir yahise afatanya na nyina Nusra gufata inshingano zo gusimbura papa wabo wo kuyobora ishyaka rya PPP. Si ibyo gusa, ahubwo yabifatanyaga n'inshingano zo kuyobora movement yaharaniraga kongera kwimika demokarasi muri Pakistan. Ntibyamworoheye kuko mu myaka ya za 80 igihugu cyari kiyobowe n'igisirikare ku isonga Muhammad Zia-ul-Haq. Uyu yagiye ategeka ko bafunga inshuro nyinshi Benazir. Abonye bikomeye agana iyo buhungiro, agiye mu Bwongereza muri 1984. Hadaciye kabiri nyuma y'imyaka 2 byamwanze mu nda, arongera agaruka mu gihugu. Aha n'ubundi yatangije iminuka mu ishyaka bituma ritorwa, nawe atorerwa kuba minisitiri w'intebe mu matora yabaye muri 1988. Ariko ubutegetsi impinduka yazanye ntago zakiriwe neza, kuko abatavuga rumwe nawe batangiye kumushinja ruswa ndetse n'ikene wabo, bituma yirukanwa kuri uwo mwanya na perezida Ghulam Shah Khan mu 1990. Mu matora yabaye muri 1993, Bhutto yongeye gutorerwa wa mwanya. Aha yagarukanye impinduka zo guharanira uburenganzira bw'abagore no guteza imbere abikorera. Byabaye iby'ubusa kuko ubutegetsi bwariho ntago bwishimiye ibyemezo bye bya politiki. Abonye bikomeye arongera hongera Londres akaranyuzamo akaba Dubai. 2007 umuryango w'ubumbyi wumvikanye na perezida wari uriho Pervez Musharraf Behazel yemererwa gutahuka. Yaboneyeho kwiyamamaza amatora yari bube muri 2008, ariko ntibyamuhiriye kuko yishwe ari kwiyamamariza mu gace kitwa mwanya wa 4 turazana Marie Curie. Uyu yavutse mu 1847 aza kwitaba Imana mu 1935. Niwe mugore wabaye wa mbere mu gutsindira igihembo cya Nobel, kandi nawe mu mateka abashije kugihabwa inshuro ebyiri. Nuvuga mu 1903 yagiye mu bugenge physics, nawe 1911 ajyagwa mu butabire chemistry. Uyu mudamu atitaye ku ivangura n'ubusumbane bwakorerwaga abagore muri icyo gihe, yabashije kwigana ateza imbere impano ye, aho ibikorwa byo muri science, ikoranabuhanga, imibare n'ibindi byatumye mu munsi abari n'abategarugori benshi bamwigiraho, none benshi babonye impamyabumenyi z'ikirenga. Maria Salomea Skłodowska Curie wamenyekanye ku mazina ya Marie Curie ni umunyapolonye,
akagira n'ubwenegihugu bw'Ubufaransa, yavuze ijambo yibukirwaho rigira riti: ko inzira igana ku iterambere idahutiraho, ikindi ngo ibe inzira yoroshye kunyura. Tugarutse ku mwanya wa gatatu turasanga Ada Lovelace, Augusta Ada King, wamenyekanye cyane ku mazina ya Ada Lovelace. Ni umwongereza w'umunyamibare ndetse n'inararibonye muri za mudasobwa. Uyu Ada yavutse ku itariki ya 10 Ukuboza 1815, apfa mu 1852. Papa we Lord Byron yari umusizi. Bino mu byafashije Ada mu mibereho ye. Ada yari yarize ariko akagira muri Imana yo gusabana na bagenzi be. Byamuhaye amahirwe yo kumenyana n'ibirangiriye muri siyansi nka Andrew Cross, Charles Babbage, Sir David Brewster n'abandi. Aba bigiyeho byinshi cyane. Ku myaka 18 yari afite ubumenyi bwinshi mu mibare, bituma yubaka ubumwe na mugenzi we dufata nk'ari we dukesha izi mudasobwa dukoresha buri munsi, Charles Babbage. Agendeye kuri analytical engine ya Charles, yavumbuye programming language yitwa Ada, yaje no kumwitirirwa. Mwanya wa kabiri turasanga Clara Campoamor. Uyu yabayeho hagati y'1848 n'1972. Uyu mugore ni umunya-Espagne, akaba n'umunyamategeko n'umunyapolitike. Clara yabaye kimenya bose kuko ari umutegarugori wa mbere wabaye mu nteko ishinga amategeko wa mbere wa Espagne. Muri uwo mwanya yawukoresheje aharanira uburenganzira n'ubwuzuzanye. Si ibyo gusa yaharaniye ko n'abagore bajya mu myanya ifata ibyemezo mu gihugu. Campoamor yakoze ibikorwa bidasanzwe. Aho itegeko nshinga ry'1931 rya Espagne abagore bemerewe gutora bigizwemo uruhare na Campoamor, biza no gushyirwa mu bikorwa mu matora yabaye mu 1933. Reka dusoreze kuri uyu mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere niho dusanga Cleopatra. Uyu yabayeho hagati y'umwaka wa 1939 n'umwaka wa 1934 mbere ya Yezu. Cleopatra wa karindwi Thea Philopotol yabaye umufarawo cyangwa umwamikazi wa Misiri y'icyo gihe kuva mu mwaka wa 51 kugera mu 31 mbere ya Yezu. Niwe ufatwa nka farawo wa nyuma w'abanya-Egypt. Yari umunyabwenge. Ibi byamuhaye guteza imbere igihugu cye mu ngeri zose. Nk'urugero muri politike mpuzamahanga yasinye amasezerano n'abayoboraga ibihugu by'ibihangange by'icyo gihe nka Roma. Urugero, yasinye amasezerano na Julius Caesar na Marcus Antonius cyangwa Mark Antony. Cleopatra yagerageje guteza imbere inzego z'umutekano za Misiri. Gusa hari na za filime nyinshi zagiye zikinwa zerekana ubuzima bwa Cleopatra nk'umuscientist n'umufilozofe mwiza w'ibihe byo hambere. Kuri nk'uko tumaze kubibona, abagore barashoboye haba mu gihe cya kera ndetse no muri iyi minsi. Abayobozi rero bafite umukoro ukomeye wo kwimika ihame ry'uburinganire, bityo abatuye isi bagakura basenyera umugozi umwe. Bashimiye kuba munteze amatwi. Wifuza ko hari icyo twaganiraho, wabinyandikira muri commentaire. Naho gutaha.